Mengameli Cyril Ramaphosa bekavele kwesibili namuhla kukhomishana lephenya ngekubanjwa kwembuso ngabhongwane kuva kabandike ngalokuchubekako lamuhla sikhulumisana nemhleli wetindzaba tepolitiki la SABC Mzwayi Mbeje. Mzwandi la sikubingelele sikwamukele tindzabeni teSwati la SABC awusithwebele nje sithombe ngalokwendeka kule khomishana lamuhla. Sibonga kakhulu Dora nakubabukeli nebala umongameli uqeda ukuphothula ubufakazi bakhe bezinsuku ezimbili uzokhumbula ke ukuthi uqala izolo lapha ebekhuluma khona ngokuthunyelwa kwabantu beANC emkhakheni ethize. Namhlanje ke ubegxile engathi ezintweni ezimbili kakhulu baye bamhloma imibuzo mayelana nodaba lweBosasa. Uzokhumbula phela ukuthi inkampani yeBosasa yake yanikela ke emkhankasweni weANC yaphinde futhi yanikela emkhankasweni wakhe ngesikhathi safisa ukuba umongameli weANC. Wathi ke abantu ke labo ababeqhuba uhlelo lakhe lomkhankaso bathatha isinqumo sokuthi ngeke bemfake, akazi ukuthi yena kwakwenzeke kanjani, wezwa naye esebona sekuthiwa kunikeliwe. Mhlawumbe enye ke into ebalekile umongameli ayishilo Dora ukhulume ngodaba lalokhu kuthiwa iCR17 funds. Uzokhumbula ukuthi kunezimali ezinkulu okuthiwa zafaka emkhankasweni wakhe ukufuna ukuba umongameli weANC. Abaningi ke bathi ke lezo mali zazinkulu kangangokuthi zafika kuyibhiliyoni lamarandi. Namhlanje ke uthe cha akunjalo ngokwazi kwakhe ukuthi izimali zaba mhlambe u300 million futhi akazi ukuthi ubani owanikela, ngoba yena babethatha isinqumo sokuthi bengamtsheli ukuthi ubani, uthi abantu abaziyo nje abambalwa nabo labo abamtshela ukuthi yibo. Enye ke imibuzo mhlambe obekufuneka eyiphendule uzokhumbula beze njengamanje njengomongameli weANC uzophinde ke ebuye ekupheleni kwenyanga ezayo njengomongameli wezwe. Eminye yemibuzo ubengakwazi ukuyiphendula, wathi ke uzoyiphendula mangabe seyiphendula yonke ngoba ithinta umbuso njengoba sesishilo ukuthi ke uze amahlandla amabili. Yikho ke lokhu ke okubalekile ke umongameli abekusho namhlanje Dora. Asibonge kakhulu Mzwayi, isikhathi sakho sichubeke netindzaba tetfu ngumhleli wetindzaba tetfu tepolitiki la SABC asithi nje fahla kabandi ngelidzaba lelichubekako njengoba mengameli avelile lapha kukhomishana lephenya ngekubanjwa kwembuso ngabhongwane.